Kiše i koliko dođu gledanja muziku radi DJ Deda. Ajmo aplauz za DJ-a. Bravo, Deda. Dragi građani, roditelji, maturanti, imam izuzetnu čast da ispred ovog izuzetnog restorana, saveta roditelja i cele ove ekipe koje organizuje ovaj happening čestitam maturu vranjskim gimnazijalcima. I dala je mnogo doktora, inženjera i profesora. Nosi ime po velikanu srpske pisane reči Borislavu Stankoviću. Odeljenje četvrtoj jedan sa Mirjanom Milosavljević na čelu škole direktor Suzana Mišić-Stanković sa svojim zamenikom Igorom. Dakle, četvrtog jedan Mirjana Milosavljević, četvrtog dva Miroljub Kostić i Rade Ivković. Rade Ivković je ove godine preuzeo i završava ovu generaciju. Četvrto tri, Dragan Petrović. Dakle, ova škola ima prirodno-matematički smer, društveno-etički i informatički. Sve ovo slika snima fotobube, a vidjet ćete ovo na televizijama u regionu i najviše televiziji Kaktus. Četvrto četiri Dušanka Ovrić na čelu. Profesorka Dušanka Ovrić. Napredna. Četvrto četiri. Škola je pre 4 godine slavila 130 godina postojanja kada je i počela rekonstrukcija ove škole. To je za vreme direktora Dragana. A sada je direktor škole Suzana Mišić-Stanković sa svojim zamenikom Igorom. Dobrodošli na matursko večer. Škole, elitne škole, bogate tradicije, gimnazije, Borislav Stanković Vranje. Domaćini restorana A2, Aleksa i Gaja, želim vam dobar provod, dragi maturanti, i da upišete željene fakultete, da se ostvarite kao ljudi i budete zaista uspešni. Lepi provod, direktorka, sa vašim đacima. Ispred ovog objekta, ispred saveta roditelja, ispred svih ovih građana koji su došli da vas pozdrave. Čestitamo vam na ovoj sjajnoj generaciji. Toliko, dragi prijatelji, do sledećeg godine. Naravno, opet u Vadla.
očekivali. I za vreme našeg školovanja odrasli smo i stekli nove iskustva. Može malo duže samo, molim vas. Hvala. U tome su nam pomogli profesori koji su i večeras sa nama i molim bih pozdraviti jednim velikim aplausom. Za naše iskustva zaslužni su profesori koji večeras nisu sa nama. Pozdravite i njih jednim velikim aplausom. Velika zahvalnost dugovim i razrednim starešinama koji su uvek bili uz nas i pomagali. Sada bih pozvala direktorku Suzanu Mišu Stanković da izađe i obrati se, a nakon toga će predstavnici odeljenja reći nešto o svojim odeljenjima i prozvati svoje razredne starešine. Poštovana generacija, poštovane kolege, poštovane medicinske starešine. Velika mi je čast da imam priliku da vam se obratim po prvi put kao direktor škole i pozdravljam ovu generaciju. Međutim, ali zaista sam nekada drugog mišljenja. Mislim da se u ovoj direktora ne pamte dugo. Ipak ostaje više reći profesora. Tako da ću iskoristiti tu priliku da ću govoriti i napisati kao profesor. Dragi doktoranti, imali ste i uspone i padove. I naravno, u svemu toga ispravite. I danas ste ovdje za razlog. Veliki broj ljudi je učestvo u vašem procesu obrazovanja. Neki su večeras ovdje sa vama, neki nisu. Neki su bili u nastavi i neki van nastave. Naravno, cilj je bio samo jedno, da su ovdje. I naravno, vi ste razlogom ovdje. Ono pitanje koje se uvijek postavlja je kuda dalje. Ja delimično znam odgovor na vaše pitanje. Vi svakako idete u život, u samostalni život i u svijet. I to je ono što je najvažnije. Mislim da je škola da najbolje osnovno za tako nešto. I naravno, postoje razlozi zbog koji smo ovdje, ono što mi očekujemo od nas. Ja ću otprilike namisljeno smatram da je najvažnije. Najpre, da budete dobri ljudi. To se uči tokom celog života. Biti dobar, svuda, uvek i u svakoj prilici. Dobar roditelj i naravno dobro u poslu kojim se bavite. I naravno, usavršavanje, znanje i popunjavanje nedostataka je tokom celog života. Verujem da ste spremni za ovako nešto. Jedan odlazak i naravno, viđenje koje tek predstoji možda za 5 ili 10 godina. Ja vas u vreme pozdravljam
Sutra mi samotne odnosi, kao neke ti uvijek duže, kažem ti godine, daje ti svoje mlade godine, svoje dane, svoje noći, sutra mi samotne, samo neko me i jedna za te, ostavit ću sve zbog tebe, ne daj da mi tuga srce presera, napravit ću te malo do meseca, samo neko me i jedna za te, ostavit ću sve zbog tebe, ne daj da mi tuga srce presera, napravit ću te malo do meseca. Ići ljubavi ljubima, sve za tebe i ja ću dati, tebe ću samo želom zvati. I kod sunca na nebu ima iskre očima, ići ljubavi ljubima, sve za tebe i ja ću dati, tebe ću samo želom. Ano! Samo neko me nije nas do te, ostavit ću sve od tebe, tebe da ću tuga srce presera, napravit ću te mala do meseca. Samo neko me nije nas do te, ostavit ću sve zbog tebe, tebe da mi tuga srce presera, napravit ću te mala do meseca, napravit ću te mala do meseca. Zato što sam ti šta? Malo si lepo, zato što mi je sve od mene veće, ovo je naše najlepše veče. Zato što sam ti zato što mi je ovo je naše najveće veče. Zato što sam ti verovatno sebo, volela sam te, majka si lepo. Zato što mi je sve od mene veče, ovo je naše najveće veče. Gdje si moja loša navika, ti si riba koja nema planina, veli tamo ti u crno žavina. Ti si riba koja nema planina, veli tamo ti u crno žavina. I da nisi tako nešta, kao tebe će ima. Ne bi ljubav bila sretna sutra u očima. Tako lepa, da tebe još ima, ne bi ljubav bila sretna suza u očima. Sunce nosim se, nego sada kao općite, a isto lepotica vrela žaloca, čini pogleda ko opijem. A isto lepotica vrela žaloca, čini pogleda ko opijem. Jedna nisi tako lepa, da tebe već ima, ne bi ljubav bila sretna u suzom u očima. Jedna nisi tako lepa, da tebe već ima.
neka zaigra, neka zaigra. I se obranje čaršija da gleda oko sebe kako se ne veda. Da, bio je to uno momento grande sa Jelenom Popolušćenom, poštovani maturanti, profesori, direktorka, imam izuzetnu čast da ispred ovog velikog objekta A2 naše televizije i kompanije poželim prijatnu večeru i uspeh svim maturantima na upisima u željene škole. Moram vas na aplauz za njih i za ove sjajne profesore, vaše druge roditelje. Da ne ispadne fraza, ali je uglavnom tako. Tradicionalno biramo i nagrađujemo najbolje đake generacije i mis mature. Tokom leta birat ćemo i najlepšu maturantkinju regiona koja dobija besplatnu stipendiju u vrednosti 5000 eura. Neki su već završili te fakultete koje smo podelili pre 5-6 godina, a to su kao što znate Olja Cvetković, pa bivši đak ove škole Zorana Nestorović i još nekoliko devojaka. Dakle, ovo je sve pod pokroviteljstvom iz Beograda, a mi smo ovdje za Juž Srbije zastupnici i da krenemo sa tim proglašenjem. Ćao Sale, hoćeš da vidiš, evo i oni učestvuju u izboru, ne ispane samo mi smo uživili. Ja imam izgledu čast da pozovem đak generacije Jelenu Milošević da dobije našu nagradu Jelena Monte, voucher 12.000 dinara od naše kompanije agencije. Evo, Jelena je dovoljno da bude iz večera, ali vidjet ćemo, možda je. Aha, budite tu. Mi pozvali i Nikolu Pešića koji je zaista sjajan đak i on je bio u užoj konkurenciji, u najužoj konkurenciji za đak generaciju i on će dobiti nagradu od nas. Čestitam, stane tu. Onda nam tako je tradicionalno par večeri. Emilija Erdeljanović i njen partner, molim da dođe ovamo, Emilija Erdeljanović sa njenim partnerom.
taman da mu uzmemo ime, on se zagubi. Ne, mi smo mogli da ne opišemo ime i prezime. A gdje je on? Aha. Pa ti si večeras plesala sa nekolicinom da smo... Gdje ti partner? Ali ušao si sa partnerom, ne? Dobro, stane ovdje. Dobro. Videli smo te na kraju su svojim sjajnim dečkom. Luk večeri. Sara Trajković. Molim papu za Saru Trajković, koja je zaista uvek u hollywoodskom izdanju. Gdje je Sara? Sara, čestitamo. Sami tu slobodno. Ovako. Niš Šarma. Sanja Cvetanović. Molim Sanju Cvetanović da dođe. Inače, sad ste model, a model je Sanja, ne znamo da li će se baviti time. Zove Sanja voucher od Doris, asistentkinje, da, to je Sanja. Haljina večeri, po opskim stručnih življa, ponudila je, to je večeras nosi gošće uživo i njoj Anđelika Konotarević. Molim vas, aplauz za Anđeliku Konotarević. Zaista je u sjajnoj kreaciji večeras. Zna da je iznese, to se vidi po oceni žirija. Čestitamo je od srca. Da. Idemo još nekoliko nagrada. Imamo... došli smo da me preskočimo, ne? Ovo specijalna nagrada žirija. Zašto kažemo specijalna? Zato što je devojka za godine išla u gimnaziju, posle u umetničkoj školi u Nišu. Kristina Antić! Molim Kristinu koja je dobra specijalna nagrada žirija, zaista je večeras prelazno izgleda sjajna devojka. Aha, gdje su štikle? Da. Dobro. Druga pratilja, Lidija Stojiković. Ona je tamo dole mesta, nego malo aplauz za Lidiju Stojiković. Da moram neko pusti vidimo da budemo kod Marije. Da budemo neku proporciju. Ovana dođe. Dobro, tako budi tu sve jedno. Da, prvo pratilja mature, sve Gimnazija Stanković je Anđela Momčilović. Da li može da vidite gde je? Anđela Momčilović je jedna zaista zgodna i visoka cura. Anđela, ti budeš fantastično večeras. I bilo si veselo, videli smo te. Samo ovako da budeš levalo onako ima neku proporciju, da izgleda to lepo za fotostudio, dupe. I prvo što pronosimo mi iz mature da vam je specijalnu nagradu žirija najlepšoj i najboljoj vokalnoj solistkinji svih matura 2015. Jelena Popović! Molim Jelenu Popović ako je tu. Jelena, da li si tu? Rekli smo ti da će biti iznenađenja, zaista si sjajna, pratili smo sve mature i zaista davno nismo čuli takav vokal, a tek ćete večeras uživati. Čestitam ti! Tu ti je voucher, izvoli. Ne, budituje se uslikamo tako, ti si ujedno i najviši glas, a i lep stas, eto, od našeg žirija. I mi doći nešto da skučiti. Pozdravljamo Bilju Šankericu, ne biramo ovo najveća Šankerica, ali je bila zaista sjajna i ovako šarmantna. A evo mi iz mature 2015. Gimnazija Boda Stanković, vodstvo stručnog žirija. Aleksandra Stojanović, 401. Da li je ona tu? Evo, i ona je iznenađena. Ali još jedan aplauz zaista je bilo sjajno i dobra kreacija. I tu vidite nas.
Evo onako. Još malo se povučete, još evo, tako se nego ne dobro. Još malo, evo. Vidimo, to je to. A sad, malo, to je kaša, idemo.